Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasor karpring leng bakatanat boarding kala ay jing menjorban ay pisaya ke Meghalaya kumba pras pak khat henyo kulur tingka bat lais pak shipau kulur tingka na kebantaban penbha ya karukom sam boarding bat penduna ya ke jing do nong ha karukom sam boarding kabalamang na ka scheme jong kasor karpring kabatep kom ka revamp distribution sector scheme ya kani lay thu do sembut menteri rangba uba prestun tensong uba pet ya katanat boarding hadian baulaya kenduk dangshan hanong ba Delhi ya RK Singh ubadai menteri kasor karpring uba pet ya katanat boarding haba khenlang ya kani kepisa kalakot syakashi hajar shispa arphawin ya kulur tingka uba tensong ulaong bakani ke jingmanjur ban ai pisa ya ke Meghalaya kadai lang baka scheme revamp distribution sector scheme haga baka jingtmu kani ka scheme kalong ban penduna ya ka jingdu nong jong ka jilla ha karukom sam boarding bat ban pentrai kamru ya usmat meter habaro ka wei ka jilla nakani ka si pale ni som meeting badu RK Singh Mr. Vedron jong ka government of India uba pek ya ka power ministry ding le song ka wei ka ba ya nga ai ya kajing tepat karena keren macam lomba idon katuan ni outstanding dues dia bagi dia bang lo nak jelas nilai sini kalau don bon telisnen dan lah ai su bang tepat tu sekolah bang like no tenang bangilah bang clear di outstanding dues bro de ya kan ni ulah ai assurance bahun sa pet bahun sa like employee ya kan ni outstanding dues kalau koi kumba shispa andai koi kena buat role kata kadekan nembulan. Jika baar kami discuss belum siapa kadeka project itu ada KTPR kami submit ada yang coba serta ada kalian coba bawa di parlemen yang ka scheme kami orang ka RDSS ka revamp distribution service system apa kejalan negara itu. Jika bersukunat ada jingi keren te la dep approve ya kami ka proposal ka bangi pak mengi KTPR kalau lakukan guna ya ka arhajar ruspa ada muspa lur den nakata kabang sutunat kanong walong ba bila approve satang ban aika sanction order ta yaki ar benta kawai kalong nakabenta ka revamping system yung distribution hakabide kumno baginang improve ya ka quality ya piong ni transformer piong menta ka extension line sigi sidong sigi tao iba kamla asuk ban cover haduk buat ka sebagai scheme bangin perung mata lamba jong kani kabagi yo sanction menta ko praspa kan yo lur bat nanta lais pa sipo lur bade kabagi yo ya kani ka approval kabagi yo sanction kalong ya kabide bat ka installation la ni kabagin bu ya ki smart meter hakaway pa ka kalong yin teng so tunap sibune banin thu ya bi kalong ba nakaliang jong ke government of India ministry jong power bila approve ya kani kalau dastan kat tu kani kuar kami dah ngap sadang makin bahak yang kani sanction kenamba ngin yo ban sedang lo ikam bijo ubat ten song ula batairu kumnu usmat mita u ai jing mentoy yaki pat ba nong shong shnong ondala pendai haman lagi tliu yeng berkabaa kolong balai ba ke government of India ndai tangi ko jelang gila kani kolong ba kikwa bangin penduna kabala ya ka losses kabateng-teng la dingiyad manually hakabaya seal bill teng-teng hakajing duna kinong tray duna ki meter readers duna ki bill kami on ki bill collectors kapulong ba ngi khamtam hanu pendong lai penai teng-teng sau penai ngidang le simbil ya ki babli kini ki ba hap and seal to bill lai kabapulong ya ki ba kata sibut ya naglakoi ka bill lai hajar sau hajar kamde ka basuk and seal season seal dan lay lagi yo pada kabil si sensi benai kamu kita ngapan sih dia kabil deh bat kani kamu api kajing toy jong unu smart meter kabengi keren kalau kapasai kedari ba kajing don unu smart meter kadon apli kebentar kamu di baik ba kinyonong lagi ki beneficiaries kinyonong lagi ki household kebat kinyo jong toy kawi kalau ba kila banle prepaid lani kila banle postpaid kabe kila sim lupa kan long tik mentah ka bill mobile. Haka mobile ni don ka postpaid, ni don ka prepaid, but anda kelajan lut ka tu ka bill. Ka tu ka pisa ka bangila tel apa.
kan saai ya kata message bab sengo bahasa siuno ika bil jopi han marba kala jan lut ke balan sompi ha kata kapua pina kada mo pi kan ni kat suk sibun ya ki beneficiaries ya ki paj ba khampam ngi han pendok ka bakim dot kam su ban puslai ba beli kleman wat bil lai benai tau benai san benai dan kita sure i kata message kala ban le lembaga ban tep ban lani ngin snai ke sistem ka ban persuk yaki akaba kila ngila ban le ya tawat halaki joki snong di thabu joki nak ban ta ban persuk ya ngila bil ke joki lengba jong iniki smart meters katakan long ke jementoi ke bekau nak kamta jong ki paj ba nong snong joki haga jelang mikla porokoi tega ba ar pada ke jementoi nak liang jong ka MCL kalomba nak liang jong ka corporation ke jementoi kalomba ngimda don kam ngimnut kam brisu ngimdot kam su ban ong ya pha briu lan ngimdot kam su ban ong ba ngin pha ya kita bikin lek kolek ya kan bil syakawe pa ko ya tluing tenai lemba jong kan ka pun kam lemba jong kan ka smart meters kala indicate la ala pa dang takabalai ke jementoi jong smart meters kalomba lada menta kadon ke shutdown kadon ke load shedding sikentan akan ta utu mitar unum mereka unum charge kabil kambot kabil kan yaj be thik kat kum ke jiputun kam jong itu train kan long thik kum ngobi haka mobile phone lagi penun kam hambun kamot kalut kamploi lada lagi penun kam kendiat kamot kalut kamslek dikatakan long ke jimutoi kam krau nak benta jong ka misel hakaba dot kam ban maresu nrei man ka benai kin sayo kine ki beneficiaries lene ki long yeng halake jong ke mobile joki ya message ba tiap sil no la poi satanga ta balan so bisa kata bat ya kan iru don ki ba uot ki ba ong ba menta na marbal la de message kan poi de ka tin pareng la si ngim suthu ngim itu ban puli la ngim suthu ban ya pe de ya kan iru na lian ka MCL ngla plan ba la ko ngomongin pentela syakatin hasi bat syakatin karu kaban long kaban persuk ya kibakli kibang nang kibang sutu itu pareng nang di sama kata kadi kabang plan banne nakalian jong ke corporation nakalian jong misel man pensuk di ke beneficiaries hakin no pendong hasor bat hakawi puwe ke truni apo ke jelam kelaju idon kat tukan ni di Jakarta ke benginang le dia substation ya kata minang le nangta komo pi idon kiba disnong kiba don tamu will transformer ten rei dakla kam arteli ya kani ngin le kadang ba komo pi kajing supply ya ke boarding kan yaj bet ya di na dok